praktično i znanstveno dokazati da se sad tu nešto zbiva, ovakvog tipa, ezoterično, okultno, ne znam kakvog. Pa ipak, kao što je Eddie Murphy u jednom svom nastupu rekao, kad bi kuća koju bih kupio se pokazala ukleta i puna duhova, ja bi je isti tren prodao. Veli, kakvi Ghostbusters, kakvo istjerivanje duhova, jeste vi, kakav poltergeist, da ja riskiram da bilo šta da mi se dogodi tu, bježi. Ne. Da, ali to su sve priče, to nije istina, to nije, da, samo ju prodaj i pametan je. Jer ima prostora koji su, kad je o njihovom polju naravno riječ, toliko ispunjeni negativnim programima i entitetima koje ne moramo nužno nazvati negativnim, ali koji jednostavno svojom prisutnošću mogu itekako opterećivati ostale, znači živuće koji se nalaze u tom prostoru, da eto, su možda potrebne neke intervencije, poput Ghostbustersa ili nekog, ne znam, šamana, iscijelitelja, alternativca koji će tamo doći i čistiti prostor. Ima dosta ljudi koji se bave čišćenjem prostora i ima ljudi koji čiste prostore firmi, te firme ih uporno zovu jer kažu svaki put kad vi dođete nama krene. Zašto im krene odjednom? Možemo govoriti o placebu, možemo govoriti o ne znam čemu, ali eto, da nešto ima. Imamo jednog Marka Pogačnika, slovenskog likovnjaka, ne znam šta je, on je kipar, ja mislim, ne? Koji se bavi iscjeljivanjem prostora, odnosno širih cjelina, poput parkova, pa čak i dijelova gradova, odnosno gradova kao cjelina. I navodno je u tome jako uspješan jer radi po cijelom svijetu. Nema trunke predaha. Ne. Svugdje ga zovu, svugdje radi, a to radi između ostalog na način vrlo sličan akupunkturi. Akupunktura se između ostalog služi za badanjem iglica u određene točke na tijelu kako bi proizvela korekciju energetskog protoka, znači kako bi omogućila da tamo gdje je zastoj ne bude. Tako i Pogačnik postavlja nešto nalik stečcima na određena mjesta u parkovima, odnosno gradovima, kako bi energija u tim prostorima kvalitetno cirkulirala, jer je činjenica da su gradovi zapadnog svijeta svi građani po uzoru na egipatski nekropolis. Nekropolis, proučite malo značenje ovih riječi pa će vam biti jasno šta je to.